En Queen Kwari baja la tokre wika South Sudan biya kamal kanu online TV channel anda manduni chang kwasnyak bana jome bana jalinkel en walle chanka desh ka pay bakal ron kine dangraw widi jan dangraw widi dech aner malaka nyam we kana diala konti lenka royno gwasame joban len gwasame dera ti jenno kuma South Sudan be Queen Kwari be jala la tokre wika South Sudan ere kortiti amun bunga jango shamal chaje belat ke sha Queen Kwari chaje belare wika South Sudan men yam lack of security re wika South Sudan telenete ganka which ne dial ke deni lugram no koram do dien shikaren let gwaskel no de kan lane South Sudanica we tumare we ka South Sudan and tamaka jan gwasame shikaren palpin to kortigatin te tartigatin kam dori te ka gurum ni tishara ya leka te ka mai te chago no dongde malba derben ka kuma jatin gwasamo nakanitin kontin dongde malde kan kul no kini te konen de kume de jeri leka kini te konen de Queen Kwari de kula la de Canadian kontin kwali gwini wangdien la citizen ni we kamanna kaneka people cannot vote freely if they fear violence, intimidation, or being displaced. Pelanated de kwarkwang gwan manakatin kay yarka ke dwaika ke latka ke jaga chag jagurno de kan shangalor joke ka gwan kona tigaten de kan kulo kwanye di Queen Kwari kulo twogdi rey kuma ka South Sudan poinde no independent electoral body telne di sharia lekate de kwar de kan kulo realeka ki de Queen Kwari kulo latka tedian ala telne di bom di Erodian promise ki de sharia jan wobi malbe ben ki bekan Queen Kwari bekan jaka mititin nan wano Canadian County de malde kan kura ya laka ki de Queen Gwene Queen Kwari de jaga jatu wano ne te to Canadian County te ruling party dung SPLM Pinkir Mayadi the current institution responsible for election are weak and often controlled by the ruling party without a neutral electoral commission result may be rigged or manipulated mitale rada dien metere Guatemala Canadian County de Queen Kwari de kula la de ken lo tene party kelten la party mala party ke Mayadi adoba dien de Queen Kwari jaga jagwayo kanyu de jagwana wo Queen Kwari ne de koni ci vote kini koni ci kwande nkende ka kwal en gwasamo de Queen Kwari de chutelot ano ba gwi wang party ke kel ka roade ke bon kelijen Canadian content ba mal ba janno ke Canadian content ba Queen Kwari ba ela de ken nyu de jengo shi institution mo ke kuma no mo ce demen ta kamal ka sha Queen Kwari cha je demen lat mene dong mena diene shi Queen Kwari che de ben ka je limited political space Canadian content dong tin kwa kin ma yadi le challenge ka kwadan te ga je cha ko gor yan ka ke yan ke leader ken cha janga je no sha doctor ma cha cha je yen ken ne ka dial ka gor je bon wo de pant ko kenetin content ten wanamo de ga nyoko mi yan ka ke ko ken ma yadi gor je no mal dera dung de ke liu ken median dial content kwa jula jakarar ngo ba ka linga je cha ka gor no de ka ro chikatin kon lat ka rodien re we ka South Sudan ken diala to de mal de yakula la di mi pen kenetin content re we tin la ro ni la kula lat ke pen ka ko o de ken mandan le ro de we de kan lat do ba dien de mal de yakul no nga jamo ka de Queen Kwari kula lat anyok pelane ti sharia leka ko bika kani la vote register or census ngora kana lat no accurate voter register or census anyok ne de konti la jewu jala citizen tele ka ID kani many citizen do not have ID card or displace it ke cha ka jujre we keneta to ne de kona cha jujre we de ka kan de kan gejing ne kantin konti kuna la vote ke ka toglar kum ke me yadi de no real ka kani ka keneta kontin bukul vote kani ka cha ka jujre dorken naka kare dorken shit kamana tore wika fanga doba dien de Queen Kwari de kulat ke jamo doba dien buka vote ke jamo kirma yadit melere ke lew che chong teleman me ben ka tele Queen Kwari me balat re wika South Sudan enimi charodo commit ko bi mal bere wika South Sudan makan chune ne dial kan ko kon gor ka kan pregnant kan kon kwen tele do me be mal ben ke je election can be easily corrupted without a clear list of eligible voter agenda na to me kan chune ne dial kan ko kon gor bitenumuten ba Queen Kwari ba ja kwal enetin content ka party kuma SPLM mante Pinkir Mayadi ke kujamo en wo ba Queen Kwari ba lat gore charma go along ka jan gwasa mene men ba Queen Kwari ba je pen wa corruption kana lack of transparency corruption la do badana kwalka kwaka je resource nitin content re wika South Sudan kana do badana shina rodian per ka je ke chana per ka je dong na kana jang long ko lo nuari ke dong na kana nuari long lo ka jang ana mo ke liu tele do mi bi Queen Kwari ba yi del to ka je re wika South Sudan lamlat ka Queen Kwari la yiga te ka peri ba corruption ba je woj ba te ka transparency megwa bi Queen ba la fair election jena dan la malda la janong ere duar mo dundo metele je tele do de mal de jenon ka je what need to happen for free and fair election complete peace agreement implementation mi gor ka jen wo bi mal be ben gor jen wo en malaysia tan ba je yikan ke liu tele me ba paljor full security arrangement and integration of force must be completed la lat de ka let
ki mat de ni re wi ka South Sudan ci ga de ni Australia yo de ni SSPD ba ka kon mat ken dial ba security bari ale ka ki gangwe jan do ba dana be kuin kware be kula to ga je. This will prevent army group from interfering in election ka jan do ba mo jan do ba dana be South Sudan be kula jaga ja te ka mal ko tele ne tiburudin la real kan wo teken ka mete ba kuin kware ba je nyon ka je dum no me chana cha kamat gwaskel ke cha de nitin kontin goal ci de rek ma char ken den kir ma yadi me cha kamat gwaskel tele do me ba kuin kware ba je lat ka je anyok gore jen wo ba night independent electoral commission ba ka kwany form an independent electoral commission rai wika South Sudan gorka jeno ba ka kwan kane to te karodian a chikan tare politika ter chikan te siyasa. It must be free from political influence with representative from all parties, civil society and international observers. Mi gorka jeno bi queen kwar bato bi yikte ke dordodin mi bari alaika ka queenenten content ba queen kwar ba jalat ne to chikan bita ka politik en reinen ta to panken biga yika party ne dial ke bon dial content rai wika South Sudan the civil society biga de tin ka bi international community ba hala international observers biga de tin rai Guatemala mo gorka jango ba queen kwari ba jalat ne en kuma South Sudan ba bene dial ko ne te wana be ka make free guarantee freedom of speech and assembly bana dial biga jako biga right lor mitem lokan bikena lat dino ka Karen government chana nugo de na ro chana nugo de do de jere aleka na me awa yeramu yerdo badande queen kwada lat ke je me shane dial chaga jako biga lodien bikena la rar kwane dial kwa tinde kana lat kwa la gaglo nyiken na me tela mal mi banong mada dien gore jen wo ba proper voter registration baje to national census and voter registration baje gorno baje lat jen do badanan ba citizen ke joj ba kula jega je ko kanetin kon tin du kwar bikena kula kwany miteleka tela kwari ba kwany kane dial ti joike ti tamre wika South Sudan chen kane kemne ne ti kanetin kon tin la future voters tela future citizen re wika South Sudan in kon ba kwar mu gwa baje kwany no chaje gor jem ma joike ke jemo na ke gorge jen wo ba pegdien baje yot pin akir ma yadi jen menen yana teme tene de ni wire wika South Sudan ko ba ne kontin nongde kulo kwany ba kanak go de cha gorno bi netin ko ken ke part netin ko ken cheke bonetin ko ken cha gorno bi ka part jen do badana lat ke je kuma kir ma yadi ke je anyok te me bangi kana civic education teach people their rights and responsibilities as voters especially in rural areas where misinformation can spread easily chala do gor jeno ba civic ta de na chenga jeta da de na bot ke je ala chondu jiran gor jeno ba ladi no tike chon kana me ko stango ne la joje no ba ne ko ken ba la rwani ti shaken dong ba ne to ba widien ba jo nyuna no ramme gwane jen ko dong ramadana de ke te ramamo ramadan dong de wi ale ka ramamo duno chaja gor ke ne din content ka bonetin ko ken gor je no na modi je la ledbo kuma South Sudan civic education jennyam ko ba na ba ka ngeke chunken ko ne de kan kalat anyok responsibilities as a voter ne to kona kwen jirama kwen chondungu mende la dongu to to kan diala gurga ba la let especially rural area ko goten content ke de wi ne tin content chirwani chikan chuptin kane to kan dial ba na ba ka jak ba ka ngeke do ba ndera kwan ke je ngam no gi no de kwan mitele je na mo ramu ki chonde kujima de te kwane ke kujen wo de wije moy ka maturi kujen wo de moy ka dul gorka kujen wo de moy ka hospital kujen wo de road de lat ka diala to kujen wo de moy ka karab mi kuji ka jira mo jin citizen mon nyu de jen wo jin kuji raidu ka kuji responsible ndan de lat la chondo ke mandan de la let ke mandan gorka ka ji wacce kuji je kuje mo ne diala ti de ka ngey ka do badan de kuin kwar de kulat ke je dundo mi cha gorno ba na ba ka ngey ci kum ke ma yadi ce gorno ne diala ti ba ka ngey kula displays ne ka yare ka naga ka joja kare wacce ka naga kemne bi kuin kwar ba kula benede ti diala shan lati ka duptin kone de kuin kwar da ben ka je an ti da na ti kona gwasa me man gor kone an go de kon diala ngach ce kamen chan ne won an o kuin kwar de je ladde can South Sudan ever hold free and fair election and kum South Sudan be kuin kwar mete per be je la tok record diala twokti gorno jin bi komen gwasa mo an biata kamal bye bye.